niliphan la sawar sai nilipikon apo na to kar dilo kali juta terang amai pu singgat bisa kai pencengwa konjungan lapen kacera pun abang pubang pikiran piripi amai tung kidoan lo atau bangil hinten kagam lapen kurang pula pen kacero pajek lo kagam sehingga to ningkan phopyang pen niliphan ningkan pri apyang niliphanan tu dia apyang itu kar bilo atalias ari soja to eme thanga name ki pencengwa eme thanga jo utang ke bat pencengwa eme thanga muntomo jetine neda dia pha akoles tinalo nitum jingwai kinsai dampo isi gardi jutang dibat kapecan dia phan gardi jutang dibat kapatini neda dia phan non ki phurmi kar bilo kacali ari soja tuma phan nitum pangrum po kusi singgat kisakai tumni phan nang kuning dia lapena to kali lo cari juta terang amen irsi ala itu panggung lo lapen ini lamcak pidin lo ini saya yang den tin kar jalo kar jalo tumas konsilehin penke kai kita me ning kelas sapen ning thiriat pen ni tum kai kita me yang cerat itu tum berdi pusi ala itu lamcak kan sila Mohamed dah konsundan alang ni kami pimpulo kedam keban pencenglo kido kethak kasiksak kidore duta hai unang ke mili ketiga tenge ye tum cerap dumlo tetayo usike boundary dolan pulong ke bini waitat klasa penang tumbani pachini go non da discipline committee amai pu mate kalau tumas konsil ye raji bisa kaya dengan tu Jepang no itu kita penceng lo kita ambil awal saya penceng lo ni tu niat kau kena cerapun pun ada tu bang dan pisum se pinter niat kau kena cerapun pun kusi dalam jangan ini pilih alam kape saya ingin dopik ini di Government College Principal pencengok, Vice Principal pencengok, oleh staff itu, lapen ke union muda itu, ini pandang kau, mai itu lapen presas tu ada ni pasal misal tu. Lapen siapa ke, taran solong ni pan, orang sah, agak isi, akai itu muda. Isi cultural, isi kopilit, isi amai doa tadi di pansi alusar ko. Lapan guati alam tadi neto, non bagi krisi berada cenggong lo, Chief Minister dan cenggong Minister MP, siang atau manusia isi amai nagahan. Pola hai ini kene ekten, jutaan jubat minut karbi, pula sonili. Mafasi dia long trip dia college aspirant tu mula baca le tu dak kacetong lagi dah kacetong dun se kenan sok lapen deng ta dulu long mirjeng college kang puke dah hawa to bang college itu dok muka Phomon be college Dipu Government College Bukuliar Rukasen College Haroghat College kile dunia tu anke dah long mirjeng college long chang di tulung popu laso mathasi ni pini darbangke pahai teniat kan sejak ini alisar ko maintain kan ko main na cetong mulo dorong itu kar bilo chami juta tera to na to phag kiri
Ini nama tumpang niat kong pelan tumpang turun tumpi. Oh, let's see. Thank you. All Caribbean Long-Term College Caribbean Cultural Competition. So, yung po ang denglo. So, hindi po bang Caribbean, Luar Charlie, Hello. JLJ Lembang Pituhan, Putuhan Pengsungan Kira Pasicuni Ridong. cuma culture. JLJ Lembang Pituhan, Pengsungan Kira Pasicuni Ridong. Atau ini pun Putuhan ini bagi mana lebih pasini yang bersenang. Kasi Kembali lapen ke lahai. JLJ Lembang Pituhan itu Pengsungan Kira Pasicuni Ridong. Students tu makan laso, Luar Charlie tu makan laso. Our psyche people bangke lagi. Miwala mo, atau itu karena tu mas konsisten dan mereka cerap. College long, itu mana college long kami tengah culture bang. Kami tengah jalan jubat, lahai tengah lam, kami tengah itu lahai bang. Ini dia jip lagi. Pas kapuri pun berbantu dari dulu kali. Jangan-jangan ngomong langsung jadi karena dalam ngomong sih tapi kicing sih kami nilai lah soal mana langsung alam keman pengen ini jika orang itu kata ni man kini cerap pun ya biar dia tang cuma itu mungkin recognize kalau sih belum tinggal dia karbi itu man dia mitang dan jual mitang alam itu mitang penting support tu mitang alun tomo tu langsung jadi bakasi itu mata kasih itu atau masuk konsep nasi langsung pasti lah government of India sih mana recognize nasi lah hai bang itu cuti ni kalau tenon ubi kimia tumyong sih langsung lah hai yang cuti ni long temu malah